Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park na le Triforce Ntsolengwe re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketle mmogo ka tshedimosetso. Tona ya motlakase ngaka Kgosientso Ramokgopa a re Eskom e kgonne go tlhatlosa motlakase ka diperesente di feta 60 mme se se ngotlile magato a kgaogo ya motlakase. ANC e ne e tsenetse kopano ya komiti khuduthamaga ya bosetšhaba mo bokhutlong jono jwa beke go sekaseka merero e e amang ikonomi ya naga le ipaakanyo ya matsholo a ditlhopho tsa 2024. Dintlha tse di ka ga tlhaelo ya motlakase e setse e le setlwaedi mo dikopanong tsa lekoko le le busang. Maaforika Borwa a imologile go senene moraga gore kgaogo ya motlakase e fokotsege thata. Tokololo ya komiti khuduthamaga ya bosetšhaba ya ANC Dr. Kgosientso Ramokgopa a re se ke letshwao la gore naga e ka se lebane le kgaogo e e feteletseng ya motlakase. A re dibeke di le pedi tse di tlang e tla be le teko e kgolo jaaka fa maemo a bosa a solofetse go nna tsididi thata kwa dikarolong tse di kwa bokone jwa naga mo go tla bong go dirisiwa motlakase thata. We are stabilizing at about 60% of the energy availability factor. And what have we done to attain those? We had isolated the most notorious power stations. Notoriety in this instance means those power stations that have got an installed capacity that is significantly higher. ANC kupile gape Dr. Ramokgopa go mekamekana le thebolelo ya motlakase go dikgwebo go tila mathata go phutlhamaga motlakase gotlhelele mo isagong. Ramokgopa a re Eskom e tlhoka go lere matla go se go batlhagisi ba motlakase ba ba ikemetseng go thusa tlhagiso ya motlakase ya malatlha. We are cautioning about the future. The future is that if you don't address the transmission side of generation, we are likely going to end up in even a much worse case scenario than is the case now. So that's the first part. The second part is about the energy resources. We know there are issues around the gas supply that we are drawing from Mozambique. ANC ke lela go fedisa kgaogo ya motlakase pele ga ditlhopho kakaretso tsa ngwaga o tlang. Matsholo a go tima molelo a tsweletse segolo thata mo pakeng eno ya mariga jaaka melelo e tsweletse go lakaila mafelo a baipei. Bana ba le babedi ba tlhokafetse ka ntlha molelo sešeng jaana kwa Soweto. Go latela matlhotlhapelo a bothati botsibusa baagi go nna kelotlhoko bogolo setonna mo tirisong ya dikerese. Ebile katiso ya batima molelo mono Gauteng e tsweletse ga jaana. Kwa lefelong la ikatiso go na le lenane le le tseneletseng la ikatiso go netefatsa fa maloko ano a itekanetse sentle go samagana le melelo. Go utlwela modumo wa go gwanta ga bone mme seno ke sesupo sa gore maloko ano a lephata la go tima molelo ba rata tiro ya bone ebile ba ikemiseditse. Mongwe wa bao ba le mo ikatisong e le Marvin Mhlanga o arogana le rona maikutlo a gagwe ka tiro eno. As you've seen today, guys, the demonstration we did here in school in Impact College. Impact College rescuing our patient down in the drain line. We're making it possible, guys. So I'm very happy doing this training course. I wish for others out there that they can try and do this course. Yo mongwe wa bao ba le mo ikatisong Mbali Ngubane o gateletse botlhokwa jwa tirisano mmogo jaaka setlhopha. A re ntlha e kgolo ke go netefatsa gore molwetsi ga latlhegelwe ke botshelo. Gape ikatiso eno e botlhokwa thata go netefatsa fa maloko ano a lepalepana le melelo le go falosa bao ba gailetsweng ka motsi wa matlhotlhapelo. But Firefighter is not about a man, but it's about helping people. It's not all about going out and maybe working. Also, it helps when it comes to the public. Not all of them will go and maybe find a space, find a place where they can work. But some, they will still not be working as firefighters. It happens. But then they become examples when there is fire wheresoever where they are living. Jaaka ba bonala ba ikemiseditse go dira tiro ka manontlhotlho ba supa tsholofelo ya go bolokega ga bokamoso ga mmogo le go falosa matshelo go akaretsa baagi ba ba sireletsegileng kgatlhanong le melelo e lakailang.
Setheo se seng sa puso Pediatric Care Africa se tsene mo loetong la go ralala diporofense di le tlhano go kokoanya matlole le go tsibosa ka ga tlhokego ya thuso ya matlole a tla thusang ka dikaro tse di tlhokegang go bana ba ba dikobo magetleng. Letsholo le le itsegeng jaaka On Tractor le ga jaana le kgabagantseng toropo ya Lichtenburg kwa porofenseng ya Northwest le solofetswe gape go tsibosa baagi ka ga go tlhaselwa ga bana le go lemosa lefatshe ka bophara ka tlhoba boroko e. Loeto la dikilomitara di le 2,500 la diporofense di le 5 le le lebeletseng go thusa go kopa dikatso go thusa bana ba ba tlhokang go dirwa dikaro. This initiative we're talking about right now, it's a tractor ride. It's called On Tractor, which we ride 2,500 kilometers through 5 provinces to collect funds for children's surgeries. Le fa dikatso tse di amogelwang di le kwa tlase le palo ya bana ba ba tlhokang thuso e le kwa godimo go bana ba ba tsweletseng go bona thuso. Since we started, we've helped, medically speaking, we've helped just under 7,000 children, of which 158 actually received the surgeries already. Ba setlhopha sa dikuta sa 911 drivers le bona ba nnile le seabe go lemosa baagi ka dipolao tsa kwa dipolaseng. We want not just the media of South Africa, but we want internationally people to see what is happening in South Africa, not to moan. But for people to see what is happening, we must stand up. Go latela tshimologo ya loeto leno kwa Mpumalanga, Limpopo le go tla kwano Northwest, go solofetswe fa ba tla ya Free State le KwaZulu-Natal pele ba boela Mpumalanga. Sentle English, SABC News, Lichtenburg. Fa re tswela pele lelapa la ga Lerato Mamabolo yo go dumelwang a bolailwe ka go ketekwa botlhoko ke mokapelo le rragwe bana ba gagwe kwa porofenseng ya Limpopo la re le felelelwa ke tsholofelo ya gore mmolai wa gagwe o tla tshwarwa. Motswasetlhabelo wa dingwaga di le 34 go tswa motseng wa Slovo kwa Denelton ka fa ntle ga Groblersdal o ketekilwe le go tlogelwa mo thoko ga tsela mme a tlhokafalela kwa bookelong morago ga gore a bonwe le mokapelo wa gagwe mo mafelong a fetileng a beke. Makoko mangwe a dipolotiki a ikwetse go puso go dira go tlala seatla go samagana le meepo e seng ka fa molaong. Se se latela tiragalo ya beke eno ya go dutla ga moteme wa gase e golagangwang le go rafa kwa Boksburg e latotseng matshelo a le mmalwa le go baka dikgobalo. Tiragalo eno e pateleditse makoko mangwe a dipolotiki go ikuela gore go romelwe masole go thusa sepodisi go samagana le meepo e seng ka fa molaong. The disaster of a gas leak in Boksburg, where 17 people lost their lives, could have been avoided if the government has listened to us when we were calling upon government to deploy the South African National Defence Force. Bangwe ba ikuela gore melao e ka ga tiriso ya gase e gagamadiwe. Parliament also needs to exercise far greater oversight over why so little is being done to stop illegal mining in our country. Ba bangwe ba re dikgato dingwe le dingwe tsa go rarabolola mathata a go rafa di tshwanetse go itlhaganedisiwa. We need a comprehensive strategy that will be able to deal holistically with all the challenges of illegal mining, but there is also a need for a sense of urgency. Luzipho a re meepo e seng mo molaong e baka matshosetso go tshireletsego ya naga ka ntlha ya mokgwa o bofitlha o ditiragalo tseno tsa bosenyi di diragalang ka ona. Ipaakanyo ya Banyana ya sejana sa basadi sa lefatshe sa FIFA e simolotswe semmuso morago gore setlhopha se se feletseng se goroge ka pabalesego kwa mošate wa New Zealand e leng Wellington. Setlhopha sa bobedi se gorogile mosong ono se ke jaaka setlhopha se ne se arogantswe ka ditlhopha di le pedi jaaka go ne go sefofane se se nang le manno a lekaneng a business class se se ka rwalang setlhopha ka gangwe.
Bafana e kokometse kwa godimo ga Group A ya tournament ya COSAFA e tsweletseng ga jana kwa Durban. Se ke morago ga go boa kwa morago le go iponela ntlha le nngwe mo motshamekong wa pula madibogo kgatlhanong le Namibia. Afrika Borwa e ne ya tshwanela ke go lwa ka tsotlhe kgatlhanong le Botswana thapameng eno mme e ne ya fenya ka dino di le pedi go e le nngwe. Bafana e na le dintlha di le 4 ga jana go tswa mo metshamekong e le mebedi mme e tlhoka fela go tshameka maleka kgatlhanong le Eswatini go tsenela metshameko ya sekamakgaolakgang. Tla re boneng dintlha kgolo. And eventually, well, there's a chance for Botswana! They go one up! South Africa were doing the knocking. It's Botswana that kicked the door down. Long ball forward, Ruthman stuff, and very much against the run of play. Botswana grabbed the lead. Now, problems here, serious problems. That gets a penalty and ends the penalty. We talked about an immediate response. Rayners, there's the man that will step forward. Sends the people the wrong way. Just the response that Africa would have wanted and just the time they wanted it. Mogaetso gopola gore dikgang tsa rona di a bonwa mo mafaratlhatlheng a jaaka Twitter, Facebook ga mmogo le YouTube. Le mo WhatsApp re gone re teng. Dikgang tse di latelang ke tsa Sepedi ka moso metsotso e le 15 morago ga ura ya 6 gone fa. Re go tlogela ka maemo a bosa salang sentle.